Za poslednje 2 decenije učešće životnog osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja je poraslo za 20% poena, zahvaljujući permanentnoj edukaciji stanovništva. Sava osiguranje takođe mnogo uložilo u edukaciju svojih klijenata, ali i u inovativne proizvode kojima redovno obogaćuje dijapazon ponude. Sava životno osiguranje se trudi da bude veoma inovativno. Želimo da budemo u razvojnom delu, tehnološkom i proizvodnom, u vrhu ponude na domaćem tržištu. U toku ove i prošle godine smo izašli sa nekoliko proizvoda. Želeli smo da naše proizvode oplemenimo sa različitim pokrićima, pokrivanjem različitim rizika, tako da smo obezbedili jedan proizvod štednje i investicije gde su pokrivene 33 teže bolesti. Jako smo ponosni na to, najviše na tržištu. Takođe, rizik osiguranja smo oplemenili sa težim bolestima, odnosno da su ljudi osigurani i usled dešavanja određenih bolesti, a na kraju kao šlag, ono na što smo veoma ponosni je da smo 1. oktobra izašli sa 4 nova dopunska osiguranja. Od 4 osiguranja 2 su nova na tržištu. Jedan predstavlja mesečnu rentu ili invalidninu, gde omogućavamo našim osiguranicima da u slučaju nepredviđenog događaja budu osigurani određenom invalidninom u periodu od 5 godina. Ono što je dalje zanimljivo, pružamo usluge preko partnerskih kompanija, najviši nivo usluge našim osiguranicima u smislu dobijanja drugog lekarskog mišljenja, saradnja sa najboljim klinikama u Evropi, gde na osnovu dokumentacije koju oni imaju, a žele da provere još jedanput da sagledaju svoju zdravstvenu situaciju, u mogućnosti smo da im pružimo tu uslugu. Takođe, opet nešto novo, ono gde se krećemo, to su genetske analize i verovatnoća nastanka određenih situacija obzirom na gensku pripadnost. Na gensku strukturu. U skladu s time, naš proizvod NutriFit i genetska analiza koja omogućava da na osnovu genske strukture preporučimo našim osiguranicima kako da se hrane, kojim aktivnostima da se bave i kako da organizuju svoj život da bi bili što zdraviji i bolje raspoloženi. Da li su korisnici polise životnog Sava osiguranja klijenti koji već imaju neke druge polise ove kompanije ili su sasvim novi? Mi želimo da naše osiguranike, naše i naše sestrinske kompanije, da im pružimo potpunu uslugu. Da li su oni osigurali svoj auto, svoj dom, ili su osigurani od nezgode. Mi želimo da imaju kompletnu ponudu i da budu i životno osigurani. U osiguranju života konkurencija je jaka i na domaćem i na inostranom tržištu. Da li ih doživljavate kao konkurenciju, provokaciju ili izazov? Kao izazov, odnosno svako od naših kvalitetnih konkurenata nas tera da budemo bolji. Verujem da i mi teramo konkurenciju da budu bolji i to je na kraju je benefit na osiguraniku i na klijentu. Tako da poštujemo i domaću konkurenciju, kao kolege koje su se razvijale na domaćem tržištu, takođe sam know-how koji je došao iz inostranstva, posebno iz austrijskih kompanija, za dužan respekt i za dužno poštovanje. Kakav je ukupan utisak i rezime poslovne 2018. godine? Ozbiljno razmatramo osiguranje koje je omogućeno Zakonom o osiguranju iz 2014. godine, to je Unit Link osiguranje. Ozbiljno razmatramo da našim osiguranicima ponudimo i takvu vrstu osiguranja. I drugo, kao što sam već rekao, rajderi koji se tiču asistencije za naše osiguranike. U sledećoj godini će nam biti fokus na te 2 oblasti razvoja. Posebno smo ponosni na način rešavanja šteta, gde sve ankete pokazuju da je nivo zadovoljstva naših klijenata na veoma visokom nivou.